Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Om Swastiastu. Alit-alit sapunapi gatra dumugi becik nggih. Kacunduk malih sareng titiang Pak Yogi penyuluh bahasa Bali. Alit-alit rahinane mangkin iraga pacang melajahin adan-adan geginan. Sedurung nih Bapak mataken. Sire ramane wenten dados polisi, sire wenten dados guru. Pasti kewenten nggih. Guru, polisi punika wastan adan geginan. Sani mangkin Bapak jagi nelatarang adan geginan sani tiosan. Sampun saya ge mirengang, pecikang mirengang nggih. Anak ane dueg ngai wewangunan kewastanin undagi. Anak ane dueg ngai ukiran utawi natahin gigi punika kewastanin sangging. Anak ane geginane ngubadin melarapan antuk usada tradisional kewastanin baliang. Anak ane dueg ngubadin anak sakit ring rumah sakit kewastanin dokter. Anak ane dueg menahin montor kewastanin montir. Anak ane dueg ngigelang wayang kewastanin dalang. Anak ane geginane ngurusang jaran madan pekatik. Anak ane geginane ngalih be di pasih madan bendege. Anak ane geginane nyalanang motor madan supir. Anak ane geginane nyalanang kapal terbang madan pilot. Anak ane geginane nyalanang kapal ring segara madan nahkoda. Anak ane nyalanang kereta api madan masinis. Anak ane dueg ngigel madan peregina. Anak ane dueg ngai sarua tiuk blakas punika kewastanin pande. Anak ane geginane ngajahin murid-murid di sekolah kewastanin guru. Anak ane geginane nyaga gumine apang starte tretilan aman kewastanin polisi. Anak ane geginane ngide-ide kewastanin gegendong. Nah alit-alit itu nih Bapak sampun nelatarang ngeninin indik adan geginan. Sani mangkin iring Bapak alit-alite mangde nyurat adan geginane punika nanggen aksara Bali. Sapunapi presiden nggih. Elingan. Alit-alite mangde ngapalang gantungan miwah gempelang. Gantungan miwah gempelane punika sekadi puniki. Alit-alit sapunapi carane nyurat gantungan miwah gempelane punika. Carane sekadi puniki. Undagi muratiang aksara saninengan utawi konsonan inggih punika N. Aksara ring ungkur N patut kegantungan mangde ring aksara Bali aksara N persida dados N. Sesuratane sekadi puniki. Uratiang malih contoh sane lianan. Tentara. N ring kruna punika wantah konsonan. Dados nyane aksara ring ungkur N patut kegantungan mangdane ring aksara Bali aksara N persida dados N. Sesuratane sekadi puniki. Nah alit-alit sapunapi carane nyurat konsonan eng
miwaha. Sapuniki carane pirengang becek-becek. Nyurat konsonan eng nganggen pengangge tengenan eng sani mewaste cecek. Sekadi nyurat kruna dalang. Nyurat konsonan R nganggen pengangge tengenan R sani kuastanin surang. Contone nyurat kruna kusir. Nyurat konsonan H nganggen pengangge tengenan H madan bisah. Contone nyurat kruna bebotoh. Yening nyurat konsonan sanelianan nganggen adeg-adeg. Contone nyurat pilot, pekate, masinis. Sane mangkin mangda alit-alit ngarianin soal latihane puniki. Wenten galah 2 menit. Yening sampun sayage kawitin Bapak. Bese 2 telu durus kawitin. Inggih puput. Alit-alit puniki pesaut pitakene iwawu. Inggih, wantah asa punika sane persida aturan titiang. Kecunduk malih ring video pembelajaran selanturnya nih. Togok disakah, misi mirah dadi muab. Seleg melajah, sinah dadi duag. Om Santi 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 Om.